Kalkalava mai lau Samoa Entertainment TV, mai pia. Wa toe whatautoa lo ia ai le fionga i le ama malo le malo Samoa le fionga tuim le li whanu soala Vili Leilua i le so. Le sauninga i le tai ao le tau le iwa le motofono Samoa e tamua i le tūlai whaaloalo le mtanga aluenga leo leo. Whai ai le ilu maa maoto le pale mene i tia whau, maa sia la na fionga le tūlai whaaloalo. Au li wha solo atu tono le mota, mo le wha ngā solongo le sauni ngalo ia. O le whaawhai o le malo tutu tasi o Samoa. Au le ia matalia le whatautonga o te tapa maro whaaloalo, la wifionga le rao le malo, la wifionga le tamaainga, la wifionga tui mare le whano ba toa sua lau Vili Leilua, ina ia e tūlai mai o le whaia o lau tautonga. Ia tuulo ao, tau rungo le tuspa ia, o na whaitau leo upu le tātou ngangana Samoa whaitasi ma le ngangana Peretania. Wao o tuima le li whano wa le toa sula ui le lua, o te tautō i le atua e ona le marosi o malama, o le au tō e ina le mamalu le tofinga o le au le malo, ma o le a whaia ma le tonu ma le wha maoni o tiute i le pūlenga wha foe o le malo tu tō tasi o Samoa ina ia tu sai ma lona wha vai ma na tula fono i e fisoso ni mai le atua i atea. Ai, tui ma le li whano, wa le toa solo i the second, swear by Almighty God that I will uphold the dignity of the office of Head of State and will justly and faithfully carry out my duties in the administration of the independent state of Samoa in accordance with the Constitution and the law. So help me God. O le lona lua i leo no fo ingata i 5 tausanga, so o ale fionga i le ama malu le malo Samoa. Le atuai, ia fo iatu le vi inga ma le taulanga o whaane tanga i la wafio e whamamau. E ulama iso vai ma se le ato toa, o utalia ina ma le loto maulalo i luma le atua, ma le nei potonga mamalu. Le toe tofia ina o au o tau e veina le nei tofinga mawalunga o le malo ma le atunu. O pumasani whaiva o la ngā taifale, e porto ale tautai ai le ato atu i liwa wa. O le mea moni e tusa masa e tasi o le fonga e winga i le nei tofi o le awenga ma le whawhawha. Pe a fua i mea na tutupu i le tātou fōlaunga i le urua i 5 tausanga na o tūlai mai ai le tofi. Ai wali ua ma venga mama
ina o maua le lotu tele ma le whātua i le whala e au mai o Keriso. O wāsanga le iai ma le sini au tua la tātou wholaunga i le nei vai tau. O le wholau ma le whātua i le atua. O le mea leo te whātua i pē le mana ma le taita inga le atua. O lo wha maro si au ma iana fionga pa ia. O lo unei alofa tu noa e lama lea e soani i ate oe. O wā o le mai e wha ato na i lo mana. O le alofa tu noa lea e ama noa tutusa i ai tato uma ua whai Jesu Keriso mo tato li ma whaola. Samoa e, au mai le alofa o le atua tato te la ei ma ofu ai. Tato te whio e ai ma whewha manga loa ai. Ma tuli loa whaatasi se ai mo Samoa o tato wa inga no mai Kalesia. O wai le aita file mo moni tato te maua i le whewhuri tua ai ma le whamasino ai. O te whamoe foi o la tato whaitatalo ma anapongi. Mautou au mai le tua lalo ma le whasoani e langa molu ai lau tula i mai le neito finga. O ani whaingatae tula i mai o le soifuanga. O le paolo le ona le malosi umalava e marutia ai pea Samoa mai lu tau ma popo ngā matu ia. O lo matualu tia ai le tele o atunu o le lololangi. E le lava se mea e whaingatae le li. O wa o ia le puna mai o le tātou malosi. O le tātou poto, o le tamau a inga, ma wha manuianga umalava. Ia whaafo ia tuai pēr le vi inga i lona suafa pa ia. Ma whaawau mai ei lava, o na mulimuli ta ia tu la whono whaawai, na o le ta ili mai tau sanga, o le nofo inga ase au le malo. I ta ele vaenga lena tamua ia ele whono le pale mene me whaanga solo tuai loa, i ona tau le manga maasani ai o mata uputu ua mai le whono taluai. E ono toe whaisa whai ngā palo tala i titi ale i tū malo sa lenga le tula i mei le fionga olo a forfeitiva ai pe a whai. Ai whai a ina i le la whaamsinonga maltaita i o le i tua ngai tula e pasa i le malie le ngaoi. Ele i o olam ta upul nei le whaamsinonga. Olo tati ai le ofiso le loia sili e pe un sao noa le fionga i le komsina o leo i le whatal noanga mtu stala le maso tua nai. Ai o mai nei, o le lu ile na olo tati ai nei mai le fionga olo le minstao ngā ruenga wafu mamalai balele tu ina tu le sunga tu le epa ai afa ia ina tu le epa fa ma vai fo malona tofi ia ai le fai o fa msinga ma meanga inga ia maka iku mangofo uka ia le malo le tunu ele mea le songa la fola o pupa penga ia ai ora uru ile ia afa ia inga ila makei fa ma mai matofi ai au fa ia inga o ke fa ma vai ma kofi minska o fa ma vai ma kofi pula ro kumalo o lu inga le fa peta wa fu le lu ia olo na ia sa no ono tu inga tau fa le anga mal fa luma o tu mama ina ilo na tu malo malona ai ngai ta ita yo le HRPP talu le ta vale land cruise o fa lo ai e fiongal minsta o le mta upule na fsilni ai kom sino leo le felo ingam tu stala mai sa no o atula to fa tuanga le official lo yesili mai o le la sanga le na o yel namta upu ai o sa no o lo ilungo le fa ka sa TV fa tali lava taimio o 12 lamta upu le maya ele ima faia le so e fa pito mai saina no la to faia se fa ai unga mautu iso so nga leo sa mo lo faia nei fa tau ile maliu fa fo se yo tu au malitino talu o mai nei lava ele maua ele leo le aveta vale na mali waile ali ia onga talavo sulvalu to sanga le university wa Samoa ile lua felua tasi na ta welta mai ta isu komsina le sunga pali i Mona Lisa ina woto fsilingi tu stala olo oilunga lava o le lisi o ngā ruenga wha awa leo le sa ilinga peo le aveta vale na afia ili soifu o tama o ngā lea Temi leo lea fo iae o le sifo ita apule o lea i tau sa ili ni whaamtalanga o whaamtalanga umai sa tuina mai ia le sa ia fo ia accusation nisi fo o le tato malo o le umai a uma ona a nga i mtanga le ia na verify ni tu langa whaamtalanga ne ia ai o se kasila mta o po it's a case of interest mtanga le
Ia le foi sa nga I mai ia le na nga I mai le malanga fo mai sai mai nga mai pathologist nga mai ma ko ave oi I vai tere le sin just to for them to give us another perspective to langa ma fo anga o fo ini le sa misi le vai tanga ben o le foi sa nga I mai ia le pathologist le forensic pathologist fit le wa fa nga tanga le tene ia le foi sa ave se ko ki lo pe ia se mea nga misi le vai le au fa su ia ma se ile e recommend mai le fo mai ka ki pero le open na ta tu O le whalavelave le na tupul masino a pelila lu o lutasi. A opisi ai le to tele o tato tunu ai o maa faufaunga I le whainga palo ta tele. Iso suenga na whaia le ainga lava ia o tu au. Na tu ina tu umala tau whamaumaunga mwhamtalanga le ofisa o leo leo. O lo o au fi ai le whale ta abale na tonga fiti ai au tafa o le van lea na lave ai tu au. Ma le tala anga o le taimina abatu ai le van lea I le ofisa o leo leo mo le siaki whangali. Ma toi ava ese vave. O le toe valinga o le pito na whaina o le van, o nā ata uma, na maua iso enga tu ma oti ale ainga o tu au na whai, ma abatu I leo leo, peitai, wa molo au atu ai lava, ma ua whaasolo ina lua tausanga, ele I ma whai lava o na maua se taunu unga. O le umane o enga leo leo na ta umaya I tu stala, wo o atu la lato li poti I le ofisa o le loya sili, luli se taunu unga o le nā li poti I leo leo, ma afu ai o na 12 sili nge tu stala I feilo inga, Male pulenga le mtanga luenga o leo le vai astol wai. Lau Samoa Entertainment TV mas whao poponga I le aso ataya o yalo fo le tua ai whasai koe.